On this episode, Gogo Tebogô is exposing Master Cortez le setlotwane sa gagwe, Black Cat. Master Cortez charges 5,500 rand for his services as a traditional doctor. Gogo Tebogô threatened to expose Master Cortez if a sa tlogele nonsense ya gagwe ya small room. Hello, msenzi ito ka sekolo go gopela tshwarela for the late updates. Bapedi kwa TikTok ba rogana every single day. La tlhabala subela ke bona, and then ba betha dilala nje ba rogana. So you can imagine gore, you know what, I still need to record. Listen to the very same video before I publish it, eki edited. So in chilafatsa khopolo that thing, because these people are very toxic and I need to make sense of whatever that they're saying and whatever storyline before I bring it out to you so that it can make sense. So bankawata like mentally. Anyway, enough about that. So this weekend I'm gonna dedicate videos for Master Cortez, so stay on this channel. So Master Cortez o tswa Madira. I do not know his age. I tried looking and finding out and watching multiple of videos how old he is. Anyway, Master Cortez back in 2020 obarekisha di grunti ka mo Polokwane gaufi le city center, gaufi le Limpopo Mall kwa Indian Center. So e beile content creator on YouTube as well as Facebook and TikTok. If you can go to his YouTube channel, Master Cortez, not Yagarena Rehabilitation Center. He has 2 channels on YouTube. So if you can scroll to his old videos, leta mona na vlogger phela re bontsha le ko khosiami le mo barikishan di grunti le marikishan gona stalekisi sa gagwe and so forth. So besides him being a street vendor, Master Cortez u bina mino wa sekompo. Till date, Master Cortez ke ngaka. Master Cortez ke ngaka ya opela mino wa sekompo, tipicha king of Limpopo. Take note that Master Cortez back in 2020, he was a content creator, he was a street vendor, and he was a Limpopo musician. And then he evolved to opening a rehabilitation center called Garena Rehabilitation Center, which got a lot of drama, which we will unpack maybe in video number 5 or 6. But for now, I just want to introduce who Master Cortez is. So, Master Cortez, Master Cortez, Uchaga Gogo Tebogô, Koloba Khomu, Zone R, Gaufile Spetele, Ki Boni pleke ya gagwe ibile go feta ka gagwe go na le poster nyane nngwe so o ibeile mo gate le ko Ndumbeng, so e gafe le khawashi le ko Spetlele. So Master Cortez o tswa ga Gogo Tebogô a ile go nyaka thusho because a tshwenya ke mosadi, and then a nyaka le gore Gogo Tebogô a thege rehabilitation center ya gagwe. And then Gogo Tebogô a bona okay, Master Cortez, since wale wena o na le rehabilitation center, ngwana sisi ya ka le ena o tsuba ditodi, so e re motlisha mo rehabilitation center e we ya gago gore le wena o kgone mo thusha ka di services tsa gago. Ke ka bogo ba dumellaneng ka gona. Sansansi, today we are here because Gogo Tebogô o expose Master Cortez, and this is a business deal gone wrong. This is something that most of the people, I can say majority, they're just going with exposing Master Cortez, but they are missing something very important, which I'm going to highlight. Ne? Master Cortez o ile ga ya go Gogo Tebogô. These 2 people had a business deal which gone wrong. That is why Gogo Tebogô I'm exposed today on social media and chadi file. I want to gape taba ye, it has become bigger than what it is. Master Cortez o tswa ga Gogo Tebogô. A re Gogo Tebogô, nthushe ka lenyalo laka. Wena ka ge o le ngaka gore mathata a ka lenyalo la Master Cortez e bileng a re tse Gogo Tebogô a sa disclose. A re botsa a re Master Cortez lebaka le lengwe le motlishitseng kwa ga gagwe Ndumbeng ya gagwe a nyaka thusho gore ba nyaka gore Gogo Tebogô a thege rehabilitation center ya gagwe. Shapa mothusha, and then Gogo Tebogô since wale o na le rehabilitation center ne ke a bona re thusha bana gore ba tlogole go tsuba. E re le nna ke tlishe motlogolo ba dumelana mothusha ba fola a ngwanola fola. Then ba okay, a re berekishane nna le wena. Master Cortez a re nna since well ke na le following on social media, let me advertise on your behalf so that you can get clients. Gogo Tebogô a re sharp, as long as you do not show my face, I don't have a problem. And then Master Cortez a re ebile go na le bana ba ileng bane batla mo go nna mo rehabilitation center ya ka ke a bona gore ba bangwe it's family issues, but ba bangwe ba tshwenya ke dilo tsa semoya, so nka ba tlisha nka ba referela mo go wena gore wena and then o thome ka process ya go ba thwasisha or ba lafishe and so forth. Wa bona ke ka mgo ba dumellaneng ka gona. Ao ba re mola ba kwane ka this business deal. I can quote one incident. Ba re go bile le
go bile le motho o nyakile gore ba tla ba thege motse wa gage. And then Master Cortes a re since wele next ke sa kgone go thega motse e re ke bitse Gogo Tebogo. Master Cortes a sa ya go Gogo Tebogo a re ke na le calling ke a twasa ke dirang o ile ga Gogo Tebogo for 2 reasons, another way I understood. For mosadi le go thega rehabilitation center ge ba fetsa one incident happened ko Tzaneen monno la re tlantla le thegeng motse wa ka. Then ga fihla kua ba re no ba tlo thega motse ba bereka monno la rena ke ne tšhelete mara e fela ke na le dikgomo tse nka lefang tsona as a sort of battle ba dumellana Gogo Tebogo a re nna mara because bo sa bitšana bo biditše Master Cortes nna dikgomo tše nna ke dinyake. Master Cortes a šušumetša Gogo Tebogo a re no di tšee dikgomo tšeki ke ka mokgo Gogo Tebogo a ya fihla ka re o di berekile ka gona mara sanka di tšea dikgomo tšela di a tloga mo le bakgomo di a ya ga Madira. So Master Cortes ge le gobane o ba ile initially go thwasa ga Gogo Tebogo, why a sa kgone wa lafisha tlhogo, why a sa kgone go thega motse, why a sa kgone go dira malwetse a XYZ ge le gobane initially ga ba ya ga Gogo Tebogo ba ile go thwasa gona o ba sa ye gore Gogo Tebogo a mo thushe ka go thega ntho. So Gogo Tebogo ile wa re ka yona incident yone ya Tzaneen a thoma bona re gabotse mo ke bereka le 26 ke bereka le mafia. And then there was some incidences mo ilo bana ba ntša fela sepola le yena a moruta this bar he di Mall of Africa di o ba gona re a le ka molong he what koloi le tlano di kwa ditori tša gona. And then le di Mozambique, Burkina Faso gore there's just so many stories, but I just wanted to highlight gore Master Cortes le Gogo Tebogo is just a business deal gone wrong. And Gogo Tebogo, the reason today I expose Master Cortes, it is because o bone gore Master Cortes o fiteletše o dia kudu ke le mene and o mogadile magetlo a mantši gore Master Cortes terene ye o speed so sepelang ka sona nko fokotša or no stopper altogether. Master Cortes o ka ragwe so are okay because ke gale ntse ko gala gore tlogela lotse tša gago tša di small room, tlogela go dira XYZ, tlogele. So because a okwe ke to go expose. That is why we are here today. Ge ke bolela ke Master Cortes a sa ya go Gogo Tebogo go ya go thwasa. Master Cortes go na le tše dintši tše le mane Gogo Tebogo o di tlhalositše tša go bontšha gore Master Cortes o ba sa ya go Gogo Tebogo go thwasa. Like for example Gogo Tebogo ana dinoga mara Master Cortes because of mahlajana a gage, Master Cortes o tletse ka mahlajana le speed o tšwa go reka dinoga ka mo Polokwane Snake Park ba re bile dinoga tša gona a di lome the sukomo di orela letšatši the whole day. So lo tšela tsa ka ba di bolelang ka taba ya Master Cortes gore wena Master Cortes wena noga tša gago a di lome. So ba re nkile wa bona kae dinoga tša go rwala di tshwara ke batho because those are something that we cannot see. Tokoloshi is a spiritual thing. Lo tša go rwala we do not see them physically, it's something that you see with your spiritual eyes, not your naked eyes. So ke di shenanigans tše le mane Gogo Tebogo na re botša tšona on this video. I'm still going to post 12 more videos, if not even 12 more, because 2 weeks come ke recorda ntse ke di banka ke sena le nako ya go edita and le gona I just felt you know what, this is just a lot, but re tloa ka tsona ganyane ntse phela ba nyaka ngaka ka ra o yona mos why sa ba jikisha cause ha o yona ka ra bona ge le re tlo tshwara line re ka skwana a gopela tshwarela a ke bele ka ntse sena improve ka ngaka ke re ke tlo romela di voice note a belela le tlo tlhoka di proof nna it's fine ke nne ke ye kwa mfounele ke nne ke ye kwa until ke find out gore Cortes o tšea tšhelete tša batho a mphe batho ba ba sa tshwarang tšhelete a mpotša gore ke thushe batho bale a mpotša gore aowa o tlo patela o gala patetse kore a mphe ditori ka re wena we gape nna ke tla ka petrolo mo o nagana gore di-toll gate tše ke a di jampana a ra koko ai ka Saturday bana ba ba berekang ngwana kwa yena ba mfounele ba re o di a setlela ba nromele proof gore batho ba le ba patela di 5.5 each and every consultation ba patela di 5.5 ka thomo re wa bona ndi a setlela ene ke nna ke bereka mo bereka setlhare saka and then a tlo ntlela ka strategy nyana sa gore ai koko mara wa yo tsamaya o rwala ditlhare ka moka o sa di shimo ka mmotšiša gore o tlo di bereka jwang ka ra o tsebo bala le di message tshantse re o balela o tlo di tlhakantšha jwang dilo tše mo
ara wono mpotsa re se ke sa o diang le se ke sa o diang ka re o sa nga fela wena ka boya le tsona. That's how small rooms thomileng o yena nane o tla mo a bona ke diela batho dilo tsela a di imagine ka mohlong a nane re ntho ke di dirang di simple a nane re yena ka di dira a le bontsha motho iwa a ke o dira o kendlisha ba celebrity a le bontsha le le one le ena le dile nga re shile le successful a ya ko shebe shite kwa fihla tsholla dihlare shebe shite wa tsho ngaka ya nnete mihlolo e diang a ka stowe dile mihlolo e diang ngaka e te market ke batho ba yona ka se bone ngaka e te market re nna ke dira this nna ke dira that ngaka o fihla o ibutsisa wena re nna wa mpona nna ke bajwe nna ke no nyaka line la bona re le lokisa jwang so o rile a bona a tlhakana le 400 and something ka bank a bona ka re lefase le bulegile ke la haya tete ba la romo ke lefase ka motswa ka re wa tswa re ke nga ke le wena dulanyana kwa ke dule kwa o tlhakana le masepa go njalo o jiva di taverning ngaka le tavern nang le kunye le ngaka le owner ya di tlhakana ka dilo tlhakana ka then ke re ke dutse mo ke hlahlobe batho ke dutse gana ke hlahlobe batho ke fetsa mo a rawa wena nna ke tla go arametsa special ba ntshutele ba mpontšha ba re bona motho wa o dirang a e tswa mola o tswa le ngwana modimo ka koloi a o patela ya dikgomo right ya dikgomo yona nako ke reng ke berekile the whole night o na le ntate o mongwe re mo thušitšeng from Kozaneng ntatola o bile happy ke ya le ka mokgwa ke mo thušitšeng ka gona so a ba re mo bona a re ne ke sa bolele le batho ba ba founang ka di Facebook ne ba communicate le ene sen le nna a re mo ntatola mmotsa re nna ke na tšhelete mara ke na le dikgomo ke tla re ke tše itere because A1 ya dusha nka lefa tsona dikgomo tšela and then le tle le ndieleng le motse Cortez ba kwana ge ba kwana Cortez ha fa ntatola ronyaka ID number yaka Cortez a mo fe ID number ya gage mogala bola ra ke nyake ID number ya gago ke nyaka ID number ya ausola na nthusha nambile e be boima somebody a fenta tola di number phone jack am phone le ntatola re koko gale ke nyaka na number phone jack ke gopela o nromele ID ya gago ke mo romele ID bo Cortez yena le Black Cat ba tsamaye ba re male mo tseleng ba mo phone le ba mmotsa re ba mo tseleng ntatola ba botsa re le sa tsamaye le Tebogo le skate so ba sharelwe ba gome ba ya Marshall garage ya Boyne ba mfounele ke ba botsa re nna ke diwe tlhapa re tloga a le tlo no ntshidisha la mfofisha la nkisha Zanini ke se di planning tša Zanini ba anrapela anti ka ba botsa re jwale ge ke tloga mo ntlong koloi ya ka yo paka kae cause ne ke le gae ko lwa go ka re koloi ya ka yo paka kae ba re garage ka ra ke tlimo ra tloa re tluile Black Cat kwa monna ke Black Cat ke setlotlwana sa hae sa monna ra tloa a wa re fihla kwa ba fonela butomong ba re ke Abraham butola tla tšea koloi ya ka ra tsamaya mo a re fihla yena a tsena di social media ke rena ke setlotlwana sa hae nna ke tsamaya le mathwasane yaka ka tsena ka motseng ola ka dia se ke tshwanetseng go se di ge ba bantšha lengwalo la ntho la dikgomo ba re koko re kgopela o saenemo a bona re lebitso lela le mola ke laka angere ba ke tswile mo ke la pila wa rate poela re tepoela he re fihla Boyne a butolo busha koloi a re mara goko le bona re kgomo a butolo busha koloi a re mara goko le bona re kgomo e wane go betse lotona e trepedile re na pare ka se kgone o ilukisha mo a ra reng ko motseng o monra ko motseng o la ra fitlhana ba tlosha isa le furu a ba re thusha nna ke gopele toilet ke gopela toilet a ke boya toilet ko re tse gago hey malama Abraham o tsezo kae arawa ko tsezo re tla mkerea garage okay re tsamaya re kwele shell garage re fihla kwa ko re tsetsa ha bona founela Cortez di phone ka mga di le 3 di timile re founela Black Cat di phone ka mga di timile ke la tswa re ke malama
garage go pela o shia nna ke tsamaye ke lapile malome Abraham a mpotsa gore o ya kae koko ke re no ke a ntlong a re tloela dikgomo ke re dikgomo tsela ke re ba di file nna so nna ke a ntlong a ke tlo ke dimisana le korte tsa ke na bolwetse ba tlhogo a ya botola eng sistera a bokorte se ke tseba strata le ge nka se tsebe motho strata a butolo busha koloi a re mara koko le bone gore kgomo e wane go betse leoto na e trepegile re gape re ka se kgone o e lokisa mo a ra re eng ko motseng o mong ra ko motseng o la ra fitlha ra ba tsoša e sa le furu a ba re thuša nna ke kgopele toilet ke kgopela toilet a ke boya toilet ko re tese gago he malome Abraham ko re tese o kae a rawa ko re tese o rile re tla mo kry-a garageng okay re tsamaye re boele shell garage re fitlha kwa ke re tese ga gona founela kortezi di phone ka moka di le 3 di timile re founela Black Cat di phone ka moka di timile ke re la tswa re keng malome Abraham ka re wena o dula mo gaufi le garage re gopela o shia nna ke tsamaye ke lapile malome Abraham a mpotsa gore o ya kae koko ke re no ke a ntlong a re tloela dikgomo ke re dikgomo tsela ke re ba di file nna so nna ke a ntlong a ke tlo ke dimisana le korteza ke na bolwetse ba tlhogona a ya butola eng sistera kae ga bokortese ke tseba strata le ge nka se tsebe motse strata ya tseba re a mmadiga nouso ka re fo eng a nrapela monno la modimo re ke nna ke tsebang gore o thušitše kortese go fitlha kae ge nkebe kortese se ka wena nke ba se maleng gona nna nkebe le nna ne nka se edie ai ke rena ba le re fitlhe a re fitlha kwa re kgomanešetše ba di fološitše lona ba di fološitše ba nyaka dulokela ka lešakeng but I was not interested ke no re mo wena ka re kortese ka mokoloing ya o na le beke ya dihlare ke kgopela beke yaka then ka roma letshwasane la ka la tšea beke ka tšhela ka koloing ra goma a butola mara mmotša re nkebe le nna wena nto o idianneng nka se di a kgopela ditshwarelo a ba khunama allahidi keledi ai ka rwa tsa re keng e re ke tsamaye ka tsamaya ke re le ke tlo jika mo dithabeng ke ya lebo ke boela ga e le bogom ke re spili koloi sheka mo morao ntšhetše morao ka emela ka thoko ka ba itshware he le timetse na ka re lena le tshwantšho le polokwane ba rawa ko re teso re lena a nya ko bona mohlolo re go šale morago le kgomotše ka re lena go mang le kgomotše ke le boditše re kgomotše a ke sa dinyaka nna a ke bereke jalo remember lena e ke fitlha ntlong dikgomo tše tshwantšho ke di-passage dikgomo tše šetšeng le attemptile go dutswa ko di-passage a sky nna go mang le dikgomo tše bana ba le ba nrapela ba re yo a re o tlhakana le sampoko koko re ka go mang le kgomo tše ra o rapela eno diela rena favor awa re tsamaye le kgomo tšela re ye ntlong a re fitlha ntlong bana ba le ba di šie and then sorry ba goma ba go man romele voice note a re koko neise e di ona di voice note tsa gona neise taba gore ke a di utswa ke gopela o ntshwara le ka re no ke phela le wena ntse ke šetše ke o gugutse gore o le mafia mara jwale bo mafia ba gago o diela motho o morong wena the same people ba file gore ngwana bona na ewa wa moshimane but ge ba meiša dingakeng ba sa tsebe gore o wisa ke eng akere ba mfounele ke re okay it's fine ga ona taba mo romeleng go kortes ke tla so ga ba tlo mfounela ba nkira because phone ya ka ne le voicemail kortes ba romolatetše lethwasane le lona wa apara dituku tše di-black and red a dira ngwano la modimo a se no dira ngwano la modimo a fitlha ntlong a ba wese kortes o mpatedisitše 5.5 gore a se ka hlola ewa gogo ne ke re nwa metsi go senyana mama and then le tla boa so la nka re se leka le kortese ke kwa le kgamega re nyake kortese owe lena e nwa metsi le boe and then re nyake kortese net 5 minutes fela mama so ke kwa šetše le kgamega jwale simone dede go ka tswalela camera e tlo ntšha profile picture e le gabo e leng ko godimo and then e ka sa go fa dinyenyenya so for as long as re le mo godima panel e ka se tsogile ya go bula camera ya mo di-setting mo lone o fitlha logo nyane la camera ya no fitlha re tla ya e tswalela and then ge se no e tswalela e ka sa go fa di-notification tšeo go fang tšona tšeo in the meantime bitšang gogo a re ke le mafia bitšang le mafia lewe kortese a tla e karabele le mafia la la ra before before
Aowa Cortes ke motho a media lo tse o re theleditse ga jalo re bolela ka se sebaka Cortes ta kene wa rra o sa wa tsamaya re bolela maaka gore banna ba le ba ntshitse business ya ka ka gore ge re tloga go ya bongaka re ya straight go ya ba dinyaopeng re ya straight ko dinyaopeng ge re tloga mo re ya ko dinyaopeng ga re nyaka gore go sa sa tse gore bolela maaka gore Simon Ramolotšane wa Rixi ba lwa le business ya ka ta o ikarabele wa rra dumelang guys o ikarabele romela moleko mfethu ya re bone le mošonkana sa o tsebe gogo thoma neng ae le kae gogo rona ra lena malome rona wa tsare e ke tsena mo profile ya gago ke a bona gore ke a go tseba man ke gopola e ka rile ka tlhakana le wena ke be le nokeng ya lepelle o ka re botsa maaka kolo ya VW ne yes wa gopola ke tlhakane le wena wa mputisha gore wa mo tseba Master Cortes ke a gopola wa ba re wa thadisha ka re Master Cortes o dula Madira ba re wa gopola gore o boletse dilo tse dintsi ka so entertain ka yena ka re duka gomola ke sa gopola gabotse but ke a gopola ka re botsa maya le kwa koloi ka re bone le bana so okay ya ke tsamaya le moshimane o mongwe so o motšhweu re itu rena re tlo no bona noka e re a feta ke tsamaya ka koloi e white ya ka re ke video ke jeta ke ra lena le tsamaya ka koloi e white na e be re tsamaya ka koloi e white ya Datsun okay yeah by that time ke etile ke bolela le Mothakola ke gore go le tse dingwe di diega gogo ka se kwišiša go gopola gore ke ga ba ka go fa le number ka wa re o re botse ge le bina kae ka mo saeteng tšeo ka ra ke tla go botša so nna Simon Show mama septeng o re yetse I mean Cortes go ntse o bolela ka mogono ke marakano ra ka ba rena itse ka rena re o tla batla tswela pele doctor na re no mona a ke mo phone tšwa re dilo wa tsa a gona mothomo ke motho o thuša batho ne so mara na go le wena go go wa tsena mara ka sarabe tše mpe ile ka no filela mara today ke a leboga ge modimo ile dia mogao wa re gone go mmona gore ke motho a mohutamang ke dona melela se go no re ke a leboga gore motho modimo go botsi mato le fela doctor ke go ka re le bolela go fologa lena le be le lemosha gogo le motseba jwang le na doctor Mothako Cortes ke mo fetolela mo malome ne re le ka nokeng ka moka ra dumedisana if ke gopola ga botse o tla mpotsa gore ke right na mbile ka ba botsisa gore ba rawa ne re feta re bona noka ka re lena ke lena bo mang ba mphetola ka re le tswa kae ba mphetola ka re le a motseba Cortes wa go thwadisana a ke tsebe if ke bolela tsona malome le boletše jwalo re tsebane ka nokeng malome re o arabe ra wena doctor o motseba bjang Cortes o ba reng Cortes nna ngwana mao go botša nnete ke motho e le gore ke no mo tseba fela ka gonne ke no mo tseba ka go no mmona ka Polokwane ka toropong ya Polokwane le nako a thoma dilo tše tša go thoma go emelela batho ka mo dišopong ge o lemoša gogo o mo lemoša ka yena o re no ke no tseba gore gogo le tla le mo tseba kua pele gore ke motho a mohutamang o le berekang le e le ge wena o mmona a diang ke motho a mohutamang gane a se ngaka Mothakona bana gora tša bongaka tsa mma nna re nomakala di thoma a kere ene motho ge e le ngaka o tlo kwa ka mogoši o wa ba re wa gae re go arabe Cortes a se ngaka Cortes ha thoma dilo tša di small room o di thomile ka tsela gore a re koko ka re a o nyake o tšwela
social media e re nna go ya le ka mogo o nthušitšeng ka gona bona le kgono ke kgone o namela dikoloi engwe le engwe na e reka na e feta mo a re go nthude ke kgone o reka dikoloi ke mo go tsamaileng wena tše di welang ka mabitsong aka korte tsa se ngaka za nga ba ngaka ebile a ke tshepe re tlo ba ngaka a ke re mama lena le kopane le wo doctor ka mo nokeng ya lepelle jwale ge le kopana ka mo lepelle lena le ba botsa le re lena le matseba korte sena wa di small room wa go tshedisha batho aya bolelela ka mogore dumedisane ra tsebana ke re dinge ka re ka se fetana ke ra bona ke re ke no ibetha mabalangwe mama ke bina mo godimo ga yona ke tsela pele ke ra le kopane ka lepelle ge le kopana ka lepelle napile wa ba butsa gore ba mo tseba e napile ba ba mo tseba mare e napile doctor a re wa go lemosha ka yena jwale ke nyaka go tseba rena o ba go lemosha a bone eng yena o ba kwele eng e re ke be so e be ke mo lemosha e le gore nna jwale ka motho wa moya ke kgonne go bona gore monna o la lotša didi yang a se lotše di ka diang ke ngaka ya go thwadiša e ka se tšee dilo tša go thwala ya di bontšha batho gore ke go fa noga ye sorright ke go kwele wa re tswala moya gore ke doctor ke gopela go botsa something wa tswa re nna nkare ke nametse thaba ka re ke ikothabeng ka bona dijapela ka tlhakana le motho mogolo mmotsa re mone o ka ya kwa o na le kotsi so wena ke kotsi e feng ene o e bona e le gore ka tlhela gogo e le gore ebile ya feleletša e o dira gore o e kwa yena o botsa gore wa mo tseba Cortes wa re ke a mo tseba wa senya go tseba gore ba tsebana jwang or wena ne o ntse o tseba gore ba tsebana no guys ba re nna a se ke dumedise ke fitlile ka dumedisa sorry doctor ke dumedisitse guys ba letsang kwang sorry dumelang guys nna samma e re ko arabe so a ke re go komputisha re o tseba Master Cortes na ebile ke tswa ke le kwa go re le kwa go yena e ka re it was like ne go ne le malopo so a ke re gogo ya e ka re ne go ne le malopo ka mogoko kwa nkarabileng so ge motho se tšea go botša ebile a mo reta ga o sane ka mogoko ka bolelang ka gona wa senya motho mongwe leina o tlo no mo lesa wa no re o tla bona kwa pele kana o re o mo wonne Dr. Mama a nyane fela jwale wena doctor ka ge e le gore o bone gogo a moreta wa bona gore a ilo e re ke no gomola e le ge bo santse o botse gogo go reng ka yena ke yone ke nyakang eo ntho e be santse rena ke mo tlhalosetse yona ke nyaka no mmotsa gore tše dingwe o di tlhokomele ka baka la gore ngaka ya nnete ya go rwadiša a e tšee dipheko tša yona ya di iša molaleng ya bontšha batho gore ke bereka ka ntho e so a ke gopole gore le lena ba lebeng mo ntwele mo TikTok ane jalo a ke gopole ka re gona le motho moane a ka reng e ile a bona ngaka kae e bolela gore yona ya rwadiša ditokolosi tša ka tše ke fang batho šitše tsone di kgatha senepe doctor ke gopela go botša something doctor ke gopela go botša doctor ke gona sa mošate thobela doctor Mothakola gape ga e tla gore botša gore yena wa rwadiša mo di-media mo phatlalatša o tla tshwere dinoga ke dingwe tše di-yellow tše dingwe tše di-purple tša mmala mesorolwana mare dinoga šitše o ra re se ka tshepa ba motho a tshwere nnoga monna nnoga re e tšhaba ka mogomo ka doctor sa mma re go fe maelenyana mannyane šiana le ba bangwe mo paneleng ne dilo tše tša go rwala ke sephiri se se diang ke ngaka le motho a nyakang go rwala a kere ntho ye ba go rwadišang yona ba nyalantšha moya wa gago le yona that's why ba bantši ba bolela gore o rekiša moya wa gago ene go o rwala o le ngaka ya go bereka ka badimo o swanetše o tsebe gore badimo ba gago
a ba sa to bereka wena o berekisha ntwe o rweleng ka yona ke yona e go berekelang ka mo bongakeng ke ya go fa example o ne dingaka tša gale tša bagakolo ba galabe tše e le goreng di gona di thuša batho le ka nako e nene ba bangwe ba bagakolo ba gona le bagala ba gona ba se gona mara ba galabe bale o ka se kwe ba re ka mogala bola o ne batho ba 62 ba emi ka monte ba memetse gore a tsoge go kwele doctor gogo mpotse wena gape gogo Maloba ge ke bolela le Cortes a re ena o tswa bo Burkina Faso kwa ra ba ra mmotša ka re Cortes wena go ya Burkina Faso o no ya go dia a re ke be ke ya go ithutela boloi ba mo kwele ba ne ba le gona a re na ya go ithutela boloi a re ke le botša story sa Burkina Faso nke re ko ya go ya Mozambique le go ya kae kae mme le ya go diang le Cortes ena ba ya go diang o rona le felegeditše mohlomong a re thuša go driver I get the driver malome a be ke ya Mozambique nna ke thwasitše monna wa ka Mozambique so go na le nako e leng gore ke tshwantšho ke fele ke rata mabala ke re ngwana o fela rata mabala ka gae so ne ke ya ke ela tše dingwe mara ne ke sa ile go rata mabala so ne motho a dula lla every day like wa le tseba le se sa jobelego every day mo e leng gore no tlo mokola botlhoko gore mara ngwana wa batho ke sona gona ka thoma go botsa ka di-problem tša re godile bang he papa ga se moreme ka selepe he papa ga se motšhele ka metsi ka lethombo a mminiša bošego no tlo kwa botlhoko malong ka re no it's fine a re tsamaya a ona ntena idea kwa a e go ntwa idile le langwe jaaka kwa a ekwe Koko nna be ke gopelo botšiša ke gopelo feta gabotse mola moragonyana le boletse gore lena le a tseba gore Cortes ga se ngaka a kere mara jibale doctor o re yena o le onne ka Cortes ge lena le reta Cortes be le reta Cortes mabapi le mola le tseba gabotse gore Cortes ga ke se ngaka le bile ga a kgone seo e re ke be ka mokgonna ke mmoditseng ka gona re dumedišana ke re lavi wa feta ka mmotšiša re lena malome le etswa le le kae a ra wane re feta re bona lepelele mo rena re tswa re le ba re ke ga Mmadiga ka botšiša ka re ga Mmadiga le a mo tseba Cortes wa go thwadiša nna ba re ka re awa ka botšiša ka re ka lena le Malopo le re botse le re meme nambile ba mpha di-number phone tša bona ke no ba ke lebetse gore ne ke ba savile ka mad I think a zanga ra bolela cause ke sa gopola gore ne ke ba savile ka mad so a zanga ka re Cortes wa thwadiša Cortes o kgona dilo ke no ba botšiša gore la mtsa Cortes a go thwadiša nna wa go tswa ga Mmadiga ba re ke a motsebe a ke tse gore ke ya dilo ga botselang ya bile ga botse Koko tatsabe ke rawa ka gore ka moswana re tlo tlhalosa maaka a re botšišiše ga botse ke nnete Brasai ka gore Cortes a se motho o tšhaba internet o kae today mara why a sa atle ka gore Cortes a ga na le di a thoma di a futhumala jale makepula show o monyakole mpolaiša ka batho gape wa rix le paya monnola panela rena ke yone di le gore bo makepula ba kwate ba rena Maloba be re nyatša mangaka wa gopola re le ra re go namela Dumelang Baloi straight talk ba ra a fološiwa ba re no a re nyake dingaka ka wa gopola re tshwareleng banna re panele ka botse ke bula regarding that paya gore monnola a tla tekarabele ka no mara a ba tshwarele se re na le bothata bo bo mpšha ba galabe gape dinoga tšela Cortes a di fang batho ba re no orela le matšatši mosagaro ka moka noga no orela letšatši sa le jile le go tlo ikhutše e orela letšatši mosagaro ka e re ko thuša tabeng ya dinoga Cortes dinoga tšela o di rekile ba re ke kae Snake Park wa di bona di-price tšela tsa kana a di bolela tsaka na bolela di-price tše right a le ka lebelela ke commentile ka re tsaka o right na bolela di-price tše right a o na noga o thwadiša ona o kile bona noga o thwadiša o tshwara ke mang kapa mang gore ya o bona ke mang kapa mang a e bereke jwalo rekisa dinoga ka polokwane so Cortes o ya reka dinokwa noga tšela ba re di tšhaba phefo kudu mona ba re orela letšatši mosagaro ka moka
Aowa mane. So Gogo, Ae. what's go small room? Una le moshimano mongwe ka mankile ba mo tshwara ba tsia kwa ba re o rekisa dithoto ba mo founetse kortes a yo tjang moshimano ra mo hoela kwa a fita kortes a re wena o tsuwa di drugs ene nna motho ra tsebo motho a tsubi man o no ba rona le stress sa ro feditse mmere go fedile ra mo founela kortes a re ro a tsentsha motho la ka small room ka swile. It's a small room ke nke ka sefoto. Ona ka kwa tsentshang ba le ba jwang ba ithemula ke se bore ke nka re ke toilet nyana sonto. So ke no go tseba man o re ka kwa ba tshela eng gore a ka no ba tshela bana ba dipati o na le motho o nkile a tsena ka kwa go ya khumana mmere go re o ke what's happening? Okay ba berekileng ke nna ke nagana gore ka moka ba loketswe ba dileng ke ena nna ke sego ke na le for sure more than 10 ba ke ba lafileng ka mo ke sa tsebeng le gore go tsamaile jwang go diregang two e tlile mo isule ditsebe le tse pink dinama di tlogile o walena ba itso ba le polokwane bana ba modimo ba tsola mo ga makausi a ke re nna ke motho wa di social media a ba tsebe selo ba te fitetse ba tekela polokwane ba fitla kwa ba ba mamola ka disporo ba ba tshela disporo ka re ga ba fotsebe tse da bua mo dire tse pinkana yo lena bana ba le ola mongwe o ile a ya hearing ola mongwe o ile mmerekong di sa tlhoditsa magabotse but o mongwe ke nana rena le mo ibile maabane ka moka dilo tsa bona di ba loketse ke no modimo gona ya idiang ka kwa polokwane wa itse ba re idia mara ka re a kenya go re lebitso la ka letle le wele ka gare ga masepa a diang kana ka ba thusha bana ba modimo. Okay ra le kwa le mara Cortes o re buditse re yena go le tjai di koloi a di khilo bile a di ja go khielwa o makatsa ke ngaka tje e ka ba ya lena go le ya khielwa ma au wa kid o so le tja Cortes le tsona le di temile go di temile ke le re di temile ke maratha Cortes a siala I 14 a 40 kwa a tsamai na ke tsebe sele ka taka koloi tsa yena nna le yena be re le mmolong ko Mall of Africa ka re le ko Mall of Africa re lebetse go tswalla mafestera ka morao ene ne ke sa khia koloi but ne ke shile phone ya ka ka mogala so he was surprised to re koloi ye a ya tswalla mafestera ene phone ya ka S22 plus e ka mogala then kore yena ga na le nna gaufi wa bala wa geja wa lebella re o ye nka itshwara ka ibulela ye kore o lebella dilo tse leng gore dia diagala a di dia o ka re yena ke di miracle dia di ko le ka ne isa khia yes ke tsa malien phone ya ka ishetse ka mogare marra ke ra go sene ntho e shota so e tsa gore maratha la ga khiwo ra khiwi a ke tse yo we ape le na ke kwele Cortes o ba re ke Master Cortes a re yena wa ka jeka go diang ene Cortes o ka jekile ke ba okay o ga tsesa na khata go ile ke le bona question o malome sina go gopela re o ne je o itshwerenyana anamele itshwerenyana kana ka mogwana no anamele Angela Damishe bana ba ape bjalo ra le ampofa straight gore ke a o rapela no i holdanyana anamele ngwana tshi khalaka Angela Tamile ke le ga bolela mengwaga mebedi morago ka re mo go nyentse tirelo jela ngaka gona mo profita ba le go ke thaba ka gore le goroshije ile nthoga matšatši morago ba le go no mara tla ka rabela mara ke ka go sekamela ka mo gokoko go le kae bona ra lena malo wena le monna le re ke Master Cortes a sangala no re nganga nna le tšatši la motlholo bile le la sepoko that is why ke re a nameleng le la sepoko a ke bapa le ka mogho malomeneng ka setwe ke bapa dile ka mogho a seng ke bile ba nyane fela mames ka re tšhabela ngwana tše kgalaka le kae warra a o mela to gona wari jole o re nganga o ra le go ya all right okay
So ke eng se se go tlhotlheleditseng gore o fetse o bereka le ena? Cortes ke nagana re ne ke šetse ke tlhalositse mara nka e tlhalosa gape go tsebeng ga ka Cortes ne re išitse ngwana moratho wa ka a ba tsuba dinyaope. So yes, 2 months later on ba ba le problem ya gore ke re ke tsena TikTok ke kry bana ba tletse strata ba kitima ka di-case. Ke nagana gore motho a o thushe fela wa tla le tšhelete or wa tlang wa gopelang thuso go bona gore mola nka thuša o ka thuša le rena re lebeletse gore bana ba borena o tlo ba thuša gore ba tloele di-drugs. So ke tseneletse ke be ke mo founetse ka re Cortes buša ngwana mo because ba ra go sana bana mo o fitlheng ga ge mo malome o lile go tloga ka past 10 ya bosigo ya fitlhileng o fitlha ka bo past 3 alla a ka se a botsa ka itse ka lefatlha mola ke itsile ka go kwela ka kolo botlhoko ke itsile sena mola ge o šetse o lemoga gore Master Cortes a se motho wa go tia hlapadi mapheko a marumo gona o tswela pele o šoma le yena. Ke dutse fase le ena ge Cortes a thoma a senke a tle mo go nna ka tsela ya bongaka malome ne seng ngaka na a sa di dilo tša bongaka a stanka bila a ba le ideas. Cortes ke a bona o inaganne along the way gore okay enga dula gaufi le motho nka lena dilo tše dintši cause na kgona o tloa ko polokwane a tla mo ntlong a le kore yena ka mokgo nna ke bereka or batho ba sana ka bereka o lebeletse o zoomile ro mo motho ba mo dira so nka dira so andoma ka gore a re mo go nna re koko ka gore ko loketse picture ya Facebook wa nthoga ka itloša ke gopela gore nna ka mokgo o nthušitseng ka gona ko go marketele batho ba tseba gore ke thušegile ai ke a go kwa mare ke go ka re taba ya gago e na le go te contradicta somewhere somehow but ntho ke gopelang gore re tle re tsweletse gane bjalo a ke re Master Cortes a sa tla fihla ke eng ntho e go phušitseng gore o fetse e tla mo kgokanyile tirelo tšela ya go tlo bolela ka yena mola go be go diregalelo jaaka leswiswi rena re sa ditsebe le kgono nyaka go di tsweletša o goromeditše ke eng? No ke ditse fase le Cortes ka gopela Cortes gore ka re trene ke nametseng o ka re ke time ka speed sa go sentekane ke gopela go e fologa ene ge ke e fologa le wena o e fologe a dumele ma a dumetseng o dumetse mara a sanka a e fologa because ke jikile ka tlogela fa batho ba leng gore trene ya gage ya ka polokwane ke e fologile ka re wa nnyaka o ntla ntatelela mo keleng so ke buile gape nna ka e namelela bana ba modimo ba batlang ba lla mara ke mo gopetse gore ka gore a ke re wena le mathomo go o e thoma o rile koko ke thuša wena because a o nyako o tswelela di-social media so ga gong jwale ka gore ke a e fologa Cortes ke gopela o e fologe ntwe because o tlo tšea tšhelete ya motho a o tlo mo thuša so gora gore go dula le ge nka re Mr Cortes ke scam gora gore le wena o ka thuko ye nngwe o tla bo le scam ka gore o bontse o berekišana le yena o ntse o tsebo ra se ngaka a ke a berekišana le ena ka o fa a ke a berekišana le Cortes ka o fa Cortes setlhare o tsamaya o thuša bana ba batho ke berekišane le Cortes ka gore Cortes a re bana ba modimo ba motlhomong ba nyakang thušo a ba tliše monna so a ke tse gore lena gana mo letano bona gore le beya ka mokgwa e le dulang jwang botse ka mokgwa o ka reng ngwana jegala ka o e beya ga botse ka gona mama go ra gore Cortes be le Jovis wa lena jwale ka Prophet Tshepa kere kwa ka mokgwa Cortes ene mola ikwagale ke nrana e tlhweke ikwagale se kwa kere timeditše batho ka mo matlang a commission so ka gore maloba re lobile sopedi sa go tuma go tswa faseng la lephalale ile boa wena tla gopela thuso ka mathading thakwa wa ria kua gagabo ne tšhetše ke fologile gale malome ya gage so a ke bone gore na ka tla senke a tlebila senke mfoune ke ne le ngwaga ke e fologile o na le ngwaga o e fologile mama gogo lena
le ka gore botsa gore ba bo Dr. Nele ba latlhile tšhelete a gona motlholo ba tlo o bonang Yellow go. Ke gopela go something go. Mpotse mo ka re Cortez ka kwa o na le gore a se ja botse camera so re bona ntongwe le nngwe re bonang ka dingake mo ditori. So dilo tsela o di tšea kae nka ba a bone tša lena a di copy over o no go thomela ndombela gage o zamile o ka copy ya ka bata ya copyega ka rena lejana tša gona ya streedom tunnel yo reka so A1 nengobana ke yone ne ke mo dietse gore bana ba le ba motlalele ka kwa a gone gore a bereke batho ba mo recognize but the rest ke dilo tse leng gore ana o rekile ga mfekolwana ke tsela so I guess go mo nka mo fetolela so ka gore o tswelena Mozambique and then o khonne go bona se se re go kwa Mozambique o nagana ra ka boelela nnoshi ene le gona gare maloba ga ba hlalosa re wa loya o dimo ga dipolelo tša go wena o ka ikarabela ka gore okay Mozambique a gona ntwe Cortez a iboneng because na dutse ka koloing so gore go diragetseng a bona se and gogo and number 2 Cortez ke le fiega a le kantle a le mazweng ke le fiega la mafelelo that is why ke re na dutse ka koloing go tsweng I think na itswa ya toilet I think ne ke sa tsamaye le ena fela ne ke tsamaya le gogo Lizen so ne re le three a botse gogo ka mantšwa mang ke taba gore Cortez o tlile go lena hloka thušo Cortez o tlile go lena hloka thušo a lefa offer ya gore gogo ka re nna ke motho le di social media e re ke go tlišetse batho and then ga tliša batho bawe a bona gore no ntwe le nna nka e dira ka ja tšhelete ke mo a thomileng ka tšeo tša gage alright Malawi re ikwešišeng Malawi o ile le ma o re tlo ithuta bolo ikwa Malawi ke mošile o ile le mang ka re Malawi ke mošile o ile namela ke re ke nana re malome dikarabo passport ya kgona go bontšha gore motho o ile kae a ya kae a ke a tsamaya le Cortez Malawi na šetse gogo the only trip ke tsamaile le Cortez ka yona ke Mozambique fela tše dingwe zanka tsamaya ka Cortez bogole bo ka mo e leng gore bo tsamaya le yena go kobela ya gago ga o tšhabe gore go ntša le Cortez a ka sepela diloša ya go kobela ya gago ke nagana ro ntse ba bopetere wa foša o bapala a nka se e bee jale ke no ra re ke nagana ro ntse ba wa tsare o le ka goreng sesi o le ka gore no Cortez o ntse ba bopetere a ka se go kobela yaka nka mmetha ka moleko wa leleme ko le tsare le bolelena lo jolo tsare keng re ntse re bina godimo ga yona ba bomkhulu le kae ba bomkhulu Thokozane how are teng Thokoza babomkhulu ke na gore gale letseni rena babomkhulu dingaka re tseba lena gape rena dingaka re tseba lena bona dingaka re tseba lena tša gore ba re dingaka tša go ba le TikTok thobela o so gore ka sefatlhego bo sasa o tla bo šetse le tsona a re tlogele mkhulu a tepolelelo bo sasa o tlo ba o jikile mo a ke rile ke no rabe comfortable a gone o ntshepa ka bolelong jaaka bona ke mo gogela ka mo go nna bona ke mo gogela ka mo brasai le Warix ngaka ke ngaka mo rena until ba tlo re botsa ka ena batho ba motse ba better than rena di le tsa ngaka tanki okay ya re le kwagetse nna panele ke ibutse ka baka la mkhulu ke ena re le ngare le kgono le ke bule le ge le re o e boletse indirect ba re ke ibutse with due respect babomkhulu go nametse doctor mo
doctor yena o ile a bona master Korte se moyeng a mmona se moyeng a leka go botsa gogo gore gogo motho o ka re o tlo o wetša ka moleteng gogo ka re doctor a itšea ka re wa moreta mare gogo a ra wa ne ke sa moreti ne ke no ra gore ka re letswa mola jwa ngwana le ya motsebana semoya sa gago wena se ile sa go botsa gore nka ngaka mohuto ka gore ke a tseba gore dingaka lena le go lekana maatla wa itse ke nyako le botsa something mo groupung ne dilo tsa mo tsana le yona sorry no kre ke le fetole ke I mean ke no go sha re alikwa okay dilo tsa mo TikTok na la pila go bolela ke bolela ka dilo tsa TikTok tse ke di bona mo TikTok mo he ke tsene mo TikTok a ke profeta ke bolele dilo tsa moya ke boleleng ke bolela ntwe le ke a utlwa ke a bona mo TikTok ke hanana le yona from mo TikTok a ke phekole ka re hawa ke mo phekotse ke gore a utlwe ke didimetse ka dilo tsa Master Korte skutlwa gogo mo a ke mo itse gogo wa bolela gore ena le Master Korte a zangra di bona le mo Facebook so mo dilo ntseo a ke nya go bolela maka bana beso I will never ke tlatse or ke fokotse or ke ireng because a ke di itse I don't want to lie nna tse ke tlo di bolelang ke tse ke di bona mo TikTok dilo tse ke tlo di bolelang ke tse ke di bona mo TikTok tse ke di solang ke tse e le gore ke di bone vele mo TikTok a seng ke bele ke ra hawa ke bone ke profitile ke irile no tla ba mo ke bolela maka and then yena ba re ke Master Kortes yeah so tse dilo tse dintsi like le gona go Dr. Nele go di performance tse ne di le mola wa itse ke tseile but ke tswe mo tsona tseo ke tseile gore mara nkile la bona I mean dilo tse dintsi go dira motho le ha o loya wa se bona se tlharisela nna ke tshepa ra sa bereka a se sa bereka se phopile Kape Kortes wa mfoune ene mpotsa ka di gore batho ba diri bolela gore batho ba dirang o loile network ga go Kortes jwala o bona gore ke ngaka diamond why boy o betile network ka legadile nna e ke hanana le yona ke ela ya gore tshepo a tsena a tshware mo a tloela like gogo ka mkhwa bolelang a re ena wa moitsi wa ira Kortes a thoma tsena fela motho a thoma a jike taba wa bona motho o santse selo se bona e se le phoso le ya katla o motso ra bona skete ke phoso so nna tse dintsi tseo I don't want to lie bana betso that is why baba mkhulu makepula ke rile mo bona ka re ke tla le tsopolela hanyane maranya ka Kortes a nameleng ke gona mo ke tlo kgonang go bolela because a ona motho a tlo mfetolang godimo ha ntwe nna ke tla beng ke bolela yena se ke no le tsopolela hanyane the rest di tla tswa monga tsona a nametse panel